Lijepi pozdrav, ja sam Silvija i danas ćemo vam pokazati limfnu drenažu lica po doktoru Foderu. Eferlaža, paralelni potezi u stranu, ispod donje i gornje usne, preko nosa, obraza i čela. Limfna drenaža uobičajeno se izvodi kod limfedema, stanja obilježenog kroničnim oticanjem koji se može pojaviti nakon uklanjanja limfnih čvorova. Danas je najučestaliji tretman limfne drenaže lica nakon estetskih operacija kako bi se smanjile otekline. Radimo stojeće krugove od sredine brade, ispod donje usne, u stranu do angulusa. U zadnje vrijeme sve se više limfna drenaža lica izvodi u svrhu tretmana uljepšavanja. Potom izvodimo stojeće krugove iznad gornje usne, u stranu do angulusa, zatim do terminusa. Limfna drenaža lica izuzetno je učinkovita protiv natečenog lica, podočnjaka, mutnog tena i iritacija kože. Ti tretmani ubrzavaju apsorpciju i transport limfnih tekućina koje sadrže toksine, bakterije, viruse i proteine. Stojeći krugovi na nosu, od sredine prema van. Obrađujemo ispod očiju do njihovih ugla. U stranu prema profundusu. Za učinkovitost drenaža lica bi trebala biti u trajanju od barem 15 minuta. Počinjemo obradu oko očiju, više puta povući kažiprstima, počevši od korijena nosa. I kružnim pokretima skotrljati se po obrvama u stranu prema sljepošnici. Stojeći krugovi od sredine čela u stranu prema sljepošnici. Potom isti kružeći pokreti na temporalisu. Za najbolje rezultate uputno je napraviti barem 10 polusatnih tretmana. Izvodeći iste kružne pokrete, spuštamo se niz uho, od temporalisa do profundusa. I završno zaglađivanje, odnosno eferlaž. Postupak ponavljamo onoliko puta koliko je potrebno, barem 15 minuta, najbolje pola sata.